Kibor pulit nalokit khot nak State Disaster Response Force SDRF, Search and Rescue Team SRT, Fire and Emergency Services FES, buat kumju nak National Disaster Response Force NDRF, leher biang syariat Arliang, kabadan hajan gakshay way saudong, banwat say kurim raja ragubanshi, ka Sonam ragubanshi, hak setiap laitre gujuliw arca option. Kuman syukro wana kategi caka, lalap eka media pu raja, hak artre gujuliw arca option, kubalacar ngai batla ka kurim jungu, nadu ka por step arflai trek cumang arca option, na kecingwan kai honeymoon jungki, syathain sora, da ka skuti bakila syemwai, na kiting ru, ka kenhun ka balik iwat agadi ka sengi, da say di drone ban lindur kambria ekategi caka, da kecing community ban lap ik Sonam. Dia ka media pu raja, lalap adin ka jingyo ringdor da ka drone ni kicat jungu ketika riat, berkemasa aju garang don negrims, pandai ek postmortem.